Anyang laki din! Oy, Kardaw, ingkaman gumatang iti suka. Ha? Ano? Isak pa mo ti ipaon mo na bambanok ang nagapo dyan bangkag. Jack nga raw mapanawan na tilutlutwak, tamaksag. Nili na ti ibaon mo. Lina, Apay anya, ingkaman gumatang iti suka. ay nang itigatang ko. Umay mo alaan dito kusina. Mdarasam tapno mangan tayawn. Lina! Saan na kang papukis? Kunak ayang agpapukis ka, dumagas ka laang matiti parlor ko. Apay ayan, aga papura. Ay hala, nan ano day tarupam? Ha? Apay ayan? Pimo daw kamat. Ay na, kunaklakit din dakas di bakam. Urek lang makigtuat. Agpiping matikulay day tapingping mo sika. Ha? Ay, pimintasa ka di? Anya nga din apply mo di tarupam? Secret! Ibagam maten tapno isuman mati o sarap. Awanan ti customer dito parlor, isong agtugawak matin, Katwa na, agina kamat. Nagsasaro no dagiti pinukisa, ken minanicure ko itay. Sana bali ata adaw mati kwartam nga iyawid mo inton madamdama. Nakita ko ba't nagsarita kayo itay kanilina? Anya ti nagsaritaan nyo? Apay, di mo nadlaw ti rupa na, pimpo daw sika. Pimudaw ayamoy. Katuan, pimentas ni Lina. Agpiping to pa di pingping na. Damdamagak nga ron no niya ti usaron na iti rupa na. Ngam di namot kayat nga ibaga. Lina, apay nga ilisim na ita sa nga kalungkong adinangdang. Nauma mo ito na, agsitsiday iti nabagungan. Dak pinakitang siday ti pinagungan. Agkakatula ti rupak. Taapay. Jay, ay kapkabil ko dito rupak. Kontra na karo ti bagoong. Ay, adula amin. Di mo pilitin, saan nakita agsiday iti binagungan. Anya ay nga men, di kabkabil mo di tarupam. Tauray lalo mablabaga na kita pingping mo. Uy, ada good news ko kan ka, Mercy. Anya na ita? Nagapo ka na chismis di tarwar. Katamom, hay! Istorya pay sa akan to agkatakatawa dita. Ada umay nga artista into no fiesta tayo. Ha? Asinong artista? Ay, di ka gugwapuan nga artista. Ijay Miss Gay? Matuloy aya. Day tapay ti good news ko kan ka. Karamalak ka di kadagiti contestant? Apay asandak man lang nga pinakaamuan mo. Anya karaman ka nga ibagbagam? Ay na, nabayagin nga rapaap kong agbalin a beauty queen. Apay, nalipata mon, a 5 flat lang ti height mo, saan ka amabalin a makisali ti Miss Gay anya? Ay di ka man agsaw iti kasta? Nilina ati kasali. What? Katduatan tumat lang amang make-up kadag iti contestants. Saan ka di nakaragragsak dayta? Anya? Agprak-practice mo't amag na ni Lina, bakit? Sumali ka no iti Miss Gay. Adula amin dahil. Anya nga adula amin nga ibagpagam. Idi pa'y nga arapaap ko. Di makisali iti beauty contest. Ngam ita, taad na ti pageant na iti Miss Gay. Nili na ti mangtungpal iti arapaap ko iday. Mga pagkatamit. Kayso nga rin nagprak-practice tapno mga bak. Ay, anyan laki din. Oy, Mercy! Girl! Ha? Apay? Adag pa pukis. Ha? Ay, uwan gaya.
Apay kasla dahi ti pampanunutom. Ay, nasakit lang tinakam ko niya. Anya ko matinakabasulakan ka, tagsakit tinakam mo kanya. Saan asika? Apay nga rod ngagsaksakit tinakam mo. Apay anilina tinalada a contestant. Ah, rumbang kumasi ka? Anya mo nilina nga eh. Sakang lang arudan at dapat kubkubo na. Nauyaw ka matgaya ma. Wen, napudaw yerupa na. Angam nagpatingga ti pudaw na. Nagpatinggaan na. Ije tingad na ah. Anya? Saan na bagay tagbali na misgay. Tadayo amas na pinpintasak ng iso. You know? Awan mo't lang yung tricycle alumabas. Mercy, si kamat gamit yung nakatakder di talikodak. Agur uray kamat ka di pagluganam. Wen, Long time no si Kumusta kan? mayat. Uy, amo? Dua kay kanu kini Rosa amang make-up kada kami a contestant. Ha? Pakpakawan. Ha? La, matinsamot aldaw mo ita. Talaga amadi. Iso asanak man nakasasarita. Ay, okay, sige. Pasensya ka na. Nakita ka ngamin nga agur uray mo't iti pagluganam. Mapanak mo't kami nag-practice dito auditorium. Kung namlan no napintas. Adan mo lang nagpatinggaan ti pudaw na. Ha? At ka di magpagam? Awan! Parang kayo din na sumuga na tricycle, taglugang ka. Shoo! Mercy, sigapay lang diti parlor Tamapan ko man buyaan nga agrampa dagiti contestant. Tapno amok no kasanok ida make-upan. Yala ko man simsimrekan. Ay na, saan ka kadimot akasta, Mercy? Makikooperate ka kumamot ata at dakit nga ron papanak. Nagmalas. Tanakitak pa lang ni Lina iji paradaan itay. Apa ay ngamin ang nasakit tinakam mo kinilina. Awan mo ti amok abasol lakan ka. Nagloko mo tanda dya, Mercy. Agasam man ta, itis-tismis na kide na saan anapintas ni Lina. Sino ang Mercy na ta? Day aagpukpok si parlor a classmate na ide. Umapal siguro. Iso akas tatar aramida na. Ngam saan namot ko mga iwarwaras, ngayon istoryahan ka nagiti na tao. Boy ama, isugam ti pakaragsakan na. Kaya't dan sa ngamen nga isukumati contestant. Ngam kurang mo't nga rod ti height na kan may sa nakaluklok mag. Anya nga iti may bagay ka niyang make-up. San mo abagay ti simple lang ang make-up ta napintas kan? Dahito po daw ti Rupa kay si istoryahan ni Mercy ang nagpatingga. Kasano mapagpadahan da ito Ay na, saan ka madanagan? Takabaulan day ta ti make-up. Ay, agyaman na Kan, bayam ka dilaang dagiti si istoryaan ni Mercy kontra kan ka. Madlaw ko, katandagura na kanyak si ka. Wan ta umapal. Ha? Apay ko mga umapal kanya. Kat, adayo ngamin napimpintas ka ngam iso. Napintas mat ni Mercy Nauyaw nga rod. Iso day ta ti madikan kwa na, naahapal unay. Bayam, agpatinggan tumot lang ti kinauyaw na. Ay katlas ka nga isa ganaam analaing de contest intun rabi. Hindi pa yan nakasagana ak tatang. Ay sa nabali no saan ka magabak? Saan mo una pang panunutin ang magabak ka anak ko? Talaga mo ta saan tatang? Tamas na pintas na giti kalaban ko. Ay no apay mo't ngamin. Asim mali ka pala ang itiday ta a contest. Dila ko man sigod a classmate mo anniversary si Mali. Tapno saan na kangawi uyawan, kan perpertin ka na giti ka aruba.
Ay na, makitam la ko mati panagrampa ni Lina. Nagmayat si ka, kasla model amag na. I don't care. Kunak nga rod kan kwa na, asimplen to lang ti make-up nga usaran kan kwa na. Tapno maiparang at talaga ti kinapintas na. Kahit kasano nga di po daw ti rupa na nagpatingga. Kat adamot make-up ah. Rupa nan sa laang mga minti na po daw. Saan ka man akasta? Rumbang kumamot a proud ka ah. Ta irepresenta ni Lina dahi ti lugar tayo. Ay, sa anak to asumurot nga make up. Asino nga ti kadwak no saan ka sumurot? Agkita ka ti sa bali akadwa. Sayang, saan mo amabuya dagiti agkakagwapong artista? Ay na, maturog aklangan. Sayang lang ti oras ken panawin ko. Naa, pagpatinggan aya mo ti kastang ugalim si Kamersi. Anya lakit din aya. Ay agring kan lakay. Ne, nakaturog ak matay. Saan mo anabuya? Ti an. Nangabak ni Lina. Ha? Nalpasan aya. Nalpasan naturog ka mo diti auditorium. Sayang, nalpas gayam. Ni Lina dinangabak. Ikat, agawin tayo nga rin. Atain tayo maturog. Saan mo man adamdamagan ang ibagbaga ko ni Lina tinangabak? Saan na-deserve? Apa na ko naman saan na deserve? Kat iso lang nga raw doon tinangabak. Di mo lang maaklon kat. Nabartek siguro na kiti judges, Muloong ta. Ha? Kasta ti panunot mo? Nagado ti mas deserve ang mga abak. Apay nga isupay laang. Saan na mo tabagay ti agbalin na misgay? Ay ikatan kan sakit din. Nagalas talaga ti ugali mon. Anya? Sa bagay, ado ti agreklamo a customer. Saan ka no anasaya ti panang pokis mo katakwada? Ay nabangking di ulo-ulo da, Mabati ka magkadakwada. Saan na po no da ita? Dagiti pidpidik yoram, agsaksakit ka no ti sakada. Gaputa saan mo unay, ngay ikatan, dagiti ingronda. Ay na, da sakit da ti gout. Isong agsakit ti saksakad da. Kaya napay nga itamlang ngay imbaga da kita. Naurnong dagita reklamo kan ka, Mercy. Ha? Kan namin anok mo tan, nga naibaga kan ka, say-saya atong ti trabahom. Anyat inaramid mo. Inyalang-alang mo laang. Ay, nagpatinggamatan, ti pasensyakan ka. Anya? Saan sabotan nga agtrab-trabaho ni Mercy di ta parlor? Ha? Apay ani bagam day tananang? Wan tarakitak nga min aglaklako laang itinatang iji palengke. Ha? Kasano kumaano pasamak tayo ita? Sapay awam mo nga ron ti gumatgatang itilako na. So naasiak, iso nga gimatakak. Ala, apay nga ta napasamak tayo takan kuha na nanang. Tsak mga ron amaw, mabainak mo't ngagsaludsod kan kwa na. Nagpatinggamot na ti panagtrabaho na di ta parlor. Umayak ko maagpapukis. Kalpasan ti panangabak mo, kas Miss Gay dito'y lugar tayo, umay ka nagpapokis dito'y parlor ko? Wen ni ko mamersi ti kahit ko magpukis kanyak. Ay, awanan ni Mercy. Awanan? Taping awanan? Inikat ko na, umay ka ta siya klaang ti mang pokis kan ka. Hay, isumat lagayam ang nakita ni nanang ko iya palengke. Ha? Tindera itan? Rumbang laang dayjay kan kwa na. Kasi matisigo da classmate ko. Apay kumakasyam, kat isunto ba ti manguyaw kan ka? Uray ata na nga bakakmatlat ta. Nagalas ti ugali na dayjay. Kunak ngamin kan ka, nga amin adakas abanag, at dapating gana. Ala, umay kan, tapukisan kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag,
Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.